Kagiddan ti panagmoderno ti panawen ket ti panagbaliw met ti masapsapul ti panginaldaw. Kas ti internet dati aso magmamanulaeng ti ada access na, itan makuna may bilang daytoyan kadagiti necessities. Para kadagiti estudyante, dakkel akatinulungan dati internet, gaputa daytoy ti aramaten da no masapul dati ag-research. Dito'y dapay nga ubraen digiti da duma a lesson da no maipatungpal ti distance learning. Kastulong manipod gobyerno, babaen ti One SIM ng Bayan program a binukel ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT, saan na problemaen pay di tinaganak ti gastosen da para ti internet di ti anak da. Maipayan di gito'y ti libre a SIM card nga adaan ti 25 gigabyte data kada bulan. Meron tayong 1,800,000 target SIM cards to be distributed. So that is 360 school locations na 2,780 na unit allocation per site. Ang allocation nito ay 25 gig per month. So if you are going to buy that outside, mapupunta kang gagastos ka ng 4,000 for that allocation for the data. Patsyang ti DICT anasken asaan na paudi digiti estudyante ti pagilian no accessibility ti information ti pagsasaritaan kang runaan na takaadwanen kaditi na dumaduma pagilian ti mga aramat ti internet iti benneg ti edukasyon. Lahat tayo online na. And nung natanong nga natin sa mga estudyante, ilan na yung pumupunta sa library, ilan na lang ang nag-raise na kanilang hands. And mostly everything is done online. All researches are conducted online. And mas mabilis sa mga estudyante na makakuha ng mga sagot sa internet. And mas mabilis nilang magawa ang kanilang assignment, makapag-submit on time sa kanilang mga teachers kung meron silang mga project. May sa ni Mark James kaditi agad adal iti Ilocos Norte Agricultural College iti ili ti pasukin. Dakkel ti panagyaman na tinaipaikeng kwa na libre SIM card ken data. Saan na masapol ti gumatang ti data tapnon maadaan ni sunan ti access ti internet. So before dakainikat ti SIM card man iti paglo-load mo, 120 sir. mano nga aldaw ti Jello? 7 days sir, ngum hana mabaabot mo ka sir. For research sir and dagiti isa-send ti teachers nga link for reviewers sir, ma-access mi no ka DJ sir. Kapnong niti kasta sir, ang may mauna sa baling ko sir. Sir. Iti kaana ka sir makikita ya iti ay kanaya gid internet sir. On sir. Kanayo. Masapol na kaditi panagadal na sir. On sir. Malaksid kriti estudyante, benepisyaryo pa iti programa ti DICT digiti mangisursuro ken non-teaching personnel ken kastapayan digiti 4Ps. Mayat bet sir na nikang kami ti kasta no maka-save kami basit ti gastos. Mano ti gasgastusan niyo sir di paglo-load? 100 lang ti per week. 100 per week. Itatan sir hang kayo nga hanyo masapol eh. Hanan sir ata to ti pahinga libre ka dami. Sir, importante kanyayo ti internet sir. Yes sir na nun ti kasta at may kami ka ti pagpunta kami ti ka kami no. Inlawlawag ti DICT nga adda limit na ti libre a data. Kas kaditi benepisyaryo manipod pasukin, masapol dati gumatang tinayon a data no rumwarda iti ilida. Inayon da nga awan pagdanagan di tinaganak, gapot a regulated daytoy a rason asaan da ma-access diti website asaan na nairanta para kaditi agtutubo. May limit po ang ating access dun sa SIM cards na nabigay. Meron pong understanding with our telcos na restricted po yung mga illegal sites, like yung mga pornography, to protect our youth, no? Kaya very friendly po yung mga sites na pwedeng i-access lang po ng ating mga beneficiaries. Mark Magdirila, Balitang Solid North.